Jedan od najboljih načina kako da istrenirate svoga psa jeste igra sa lopticom. Ako imate psa koji obožava aport, koji obožava takvu igru, onda iskoristite tu njegovu osobinu da ga naučite pravilima lijepog ponašanja. Za demonstraciju ove vježbe ovoga puta izabrao sam ženku francuskog buldoga Nou, jer sam kod nje primijetio takve osobine. Pored Noa. Bravo, Noa. Dođi. Pored. Ova igra idealna ako imate psa koji nije najbolje skoncentrisan na vježbe, onda je to super da iskoristite ovakvu igru sa lopticom. Dođi Noa. Pored. Stani. Sedi. Bravo, dođi. Stani. Sjedi. Bravo. Dođi. Sjedi. Dođi. Sjedi. Dođi. Sjedi. Dođi. Sjedi. Bravo, Noa. Dođi, Noa, dođi. Bravo, Noa. Bravo, Mađo. Daj. Bravo, Noa. Dođi. Bravo. Sjedi. Također, komandu ne možete da radite
sa lopticom. Dođi. Sjedi. Dođi. Sjedi. Dođi. Sjedi. Dođi. Sjedi. Bravo, Nova. No. Ne postoji teren na kojem pas sa izraženim nagonom za plijenom neće htjeti da radi, niti postoji prepreka koju neće u tom momentu savladati da bi se igrao sa lopticom. Hop, 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 hop. Bravo, Nova. Sjedi. Bravo. Hajde. Bravo, Nova. Bravo, Nova. Dođi, dođi. Nova. Dođi, dođi. Nova. Stavi mlađu. Hop. Hajde, hajde, hajde. Dođi, dođi. Bravo, Nova! Dođi, dođi. Bravo, Nova! Bravo, hop, 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 hop. Bravo, Nova! Sjedi. Bravo, ajde. Bravo, Nova, bravo, Nova. Bravo, Nova. Bravo, Nova. Dođi, Nova. Hop, bravo, Nova. Sjedi. Sjedi. Bravo, Maćo. Bravo, 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 bravo. No, daj. Dođi, Nova. Bravo, Mađo. Dođi, Nova. Daj, Nova. Daj, Nova. Bravo, Nova. Sve ono što želite da vaš pas radi, možete da trenirate sa lopticom. Pravilno kretanje uz nogu, da sjedne, da legne, da čeka na mjestu, da dolazi na poziv, da traži eksplozive, da traži narkotike, da preskače prepreke. Sve ono što ste oduvijek željeli da vaš pas radi, možete da trenirate sa lopticom. Dovoljno je da vaš pas ima nagon za igrom, da ima nagon za plijenom, to je aportom, i ostalo je stvar treninga. Ne? No, daj.